về mà mỗi lần này lại chặt thì câu mà tên yung mà gì đó bây giờ là một mẫu ở xe ý cho bọn mình gì đó yung mà gì đó bây giờ yang ia usulkan tapi ohia nam du hong ku wantana yang nam takten hong ku mai do ko mau ko lai ko chadan yang chang ku dan yo ibu ba yang chai ba na ko la ko pi na ko la na mai ko la moi ma ta tu Ipapiyen kaitua ida yung maksnesan o yung katawa tanang mga mokki muilada komaya u kaya na kumilong mga puli yung chay na tanang matuilan itong cintaran mga mokkiya yung yin mong chama yung ufay kaya na kaway chikicap tu chay kaya niya maksnesan muilada na yung mawag na mga chay na tanang kawang dato ba hipap kaya na tumanan ng mga yun yung shobini na nafayin maksnesan mantay
moya iya nam na nun ibayin sa kumanda nangaki bayin pamuya Jisu jine mo yuri sa mansa ngau chaya ida nam mongta keto nangaki bayin pando kau miti siwa taba punya kem ibu 171 koja tadi punya 171 nama Jisu jine episode number 2 We will
Ilapa sau ibang mana yupu ibang jaya onang yang se kau ne menyong kau man catili foto share aku sokong aku katuli kau ne yang ne dapat sini kau menyong kau man jauh yang sembunyi mampulah ne jaya rong di Turki kau kau yang dapat baca yang atau yang membayar luka tu dok semua yang atau satu mana yang new church site atau yang kali nala cai di mana inoman siang atau kau di ini dok jenis kau yang bayar yang benda yang usang yang inoman sate itu yang subjek yang mana yang inoman atau yang bersuara bisa usibu yang tahu jika komponen yang gimana biasa mana sulit tahu kayak inong tentu kan tetap itu nanda jenis inong manusia ada jenuh menyata yang ini mana kita itu mana ini yang jenis mana yang cocok yang boleh inong yang cocok jenis mana yang kita sedangkan kemana ini manusia jenis itu atau kimu atau bahan berarti kalau saja mana kita mulai Isu bawa mantai sekolah itu, yang nyoba dunia saat mantai, yang mantai travel, yang finance di mana pengcemoman, yang saat isu mengawal sebagai bawa pencintai yang baik. Jadi tenang, dilapa atau bawa show, dia tempat itu yang 90 punya ciri nama baik. Pasal punya sekolah punya baik dalam imannya dalam kita itu show cuma nasi. And sinulog dan buong mga pang-team staff is something yung mana terus dia kemana ngayon buong tisyo alam pang-team staff terus yung mana imagine yung take away yung lem suwa yung na teman Christmas yung New Year tayo dan soya mana ngayon bahan buong tayo lang atau tayo jenis yung ayan mag-iisip pa teman kayo suko winyo buong the speaker Christmas speaker na mga yang diberi yang yakin orang yang diusul ini yang ibu kemarin yang diusul kaum terasa macam
point, you can still be a part of us in our fellowship. And you can join us online at teman bayan yang open, and you teman online service. Teman live ayat teman debate di member aman atau hibah kaksum rumah yang oke point, aman or anytime teman tahu hibah free malah atau hibah atau online service di daerah Portugis online ayat rumah atau debate di member aman. Saya punya data channel teman, and when you are free, ini saya kata pembuatan susah masalah dari mana yang boy, dan susah masalah mau boy cuma ada mau dan teman yang online boy lah dah dari mana saya teman. Saya mungkin beri home ni transformer cabayan atau teman site yang nak kiai saya ni saya ingin saya berjasa office dia menguai ni di mana baik rumah baik mana atau dia solam saja jadi dia usi jenis Asia atau tan menguai ni kalau jenis kami nani office dia lain atau office dia atau dia menguai ni yang menapu atau dia dok tanah kalau jadi usi mantap setiap atau dia menguai deh box yang recording memang atau dia menguai deh ayat ni yang kalau naik, dokter naralan satu, very challenging. Awak ada something came to my mind. From that tu, pat ayam katakan kari naik show, kari second show yang actually cari tu. Kau ada nak kejumpilan jenis di naik duit. Kau kaya ada yang kaya, saya kamu cakap anak juga ni. Belum salah yang tuin aja seperti mana. Nothing can words. Kilo, kami ialah. Ada yang nendai. Yang berpanti detik tu mamai ni. You ini main tu tuin nangan boy. Setek cakap. Bagi siapa? Kalau kamu ya kita. Yang boy kedua hisap member baby punya amun alih teman ni banyak naik teman life can more agent atau yoga important and nothing worth belum salah yang banyak jenis itu yang lewat kuno agent ni banyak mau memang this is where she ada apa and this ulama, it was very close. Ni koloni, ni cingkap, ni cingkap film ni aku punya face to face encounter. It was very close reaction. Ya apa tu? Yang mahir maksud tu, atau kita mahir maksud. Yang mengenai ni, yang berkawan dari orang menyong apa, atau ngaman dan ini apa fair dengan bayan atau bantuan. Ada teman Eugene dia datang ujian siapa menyongkap di Konang. Teman Eugene you masalah ujian mundo Thailand cara berapa baik cara boleh jadi satu orang. Terus teman boleh teman Eugene you macam kau saya bilang pada saya pernah menyapa yang boleh bercakap teman tulang menyong menyamba ada asap menyong menyamba ujian wajib. Terus teman boleh bilang you rumah dia teman teko kau ada di dalam baju minum teko kau saya jangan pernah. Tahu teman bagi rumah. Ini December 13 mana, and everybody is preparing. You individually, you sama, you mana tentang saji Christmas ni box sebulan tentang. Ada mana tahu teman tentang rumah live teman begin outdoor decorations, outdoor preparations, programs and activities. Pamada kono. Every teman nak yang aku fight tentang masa mengundang, nak mantan mobalan jenis atau wake up call, alarm jangan menendai, tentang mobalan jenis reminder cakia, itu lagi lakukan nama tu nama jenis atau kita fight Our life is very important, and then many times saat mana local boy have 171 atau here, everything will pass away. Teman mau bertunjuk nama, teman yang degree
ising mana mo alam ni hato pa tayo pa your life is very good. Ayan hato begin in this life channel ay wonder our life is not in our hand. Tumana jasin na hato pa mo yala sa kanya boy. Debo siya. Katba damay alo ba kay sure na ising katba damay how tayo. Just not in our hand. Onyo hato ba hato pa awalan siya tayo Bayong jadiya kari sama sa asandata atau sakya na musiku lam na pick up isang kari accident na iibigay si awalan sa ini. Umay awalan tayo sa ulo yung kayo sa atau yung awalan na yung bulan. Life is not now. Teman iyan kedua teman yang kita. And atau pohiyak mo siya atau pagwala na siya. All of us we know atau kawang yang man Jesus Christ yang man teman iyan na Konang. Ayan na i-review mo na nagama, i-meditation mo na nagama, i-ganda mo na nagama, that life will be extended. Kawang ngayon pa, kawang nabuhay lang, kawang nabuhay lang sa sina, ayan po'y sinjan sina, kumana ko tiyo ko pinayang. Kumana ko kadalan, maabot pinay, gusto ko lang si Luigi, yung wala ko siya ito. Christian, the only yang here, the problem with all of us as a Christian is that we tend to forget. Christian na tumanan, nadyanan mo kayo. Kau ngayon mo lang, igin mo na, eternal life mo na, at hindi yan issue we keep on forgetting. Ayaw mahalo tumanan, hindi mo sisiwa that we are so much engaged with the worldly thing. Saat-saat mo kurong-kurong. Saat-saat mo, ato ka nung ngayon. Ising mahalo ka nung tuyo na natin. Ising magkatong yung patay yung children. Ising magkatong yung singing nanda. Katong yung panamay lugar, ato focus na may manda. Atau siapa dia, atau siapa mandar, dia bisa the eternity, atau mencuri atau bagaimana dia. The problem with the non-Christian, non-believers is they don't know. Kau misi balan, kau menyimpan balan cuma iman problems, tak ada problem tu kiasi necani dah. Itu kan kita yang tunggu. Ayam point for us, jadi kita polisi. Or we don't take serious isu kebatasan. Serious ya kan, ada bah self reminder. Isi kemana-mana consciously aku jenis mana tu gimana. Awak mana? Tenang tahu ibu mau ka the three loves of discipleship. Ayam ada discipleship ada teman boleh asa. Kau pada boleh bala, kau pada nyamli bala, ini teman kembala. Ayam ada dia hilang ber ini saja. Kalau dia baiklah, ayam ada teman yang ada baiklah. Ayam ini teman bolak saja, lumayan bala. Ayang kita nyamli hukum jaman as a Christian. Tumana hangin yang talaksi. I boleh satu tiga satu kita ibu we need to do something. Preparation to take over. We need to maintain ourselves as a Christian, as a disciples. Hado apong dan namanya principles di mengawan. Awal tumana Matthew chapter 28 verses 19 to 20, the Great Commission. Atau Matthew line Lewat chapter 28 verses 19 to 20. Mungkin ada semua. Ada bawah lewat in the Great Commission, Jesus wanted his apostles to make disciples. Kalau teman mungkin ada yang kita tu number one general Christian cara title and make disciples. Yang betul sehingga betul boleh pergi. Go therefore and reach out to every believers or in fact to everyone. Ayat ini bukan normal dapat Jews and Gentiles alike, black and white, men and women, children or elders alike. Wala na yung tamakin. Great, go and make disciples. Adawa i-pay ng way balanda, and yun is an apostles landa. I-palanda, Jesus Christ na kayo, hindi ka tamputo siya. Tayo, ayun na, yung tanto, ya-pay way. A disciple is a learner. O bagaimana discipleship English normal atau Korean ada mana number jama atau disciples OBC. Dia jama namanya atau bagaimana OBC. Learner, a follower. Learner, kawang jeng simbalan, ijeng cai balan, isi kaman iben cai balan. Ayam isu kaya kita dah ada iben boy balan. Ayam iben boy balan sih pada kali step by step saya biji. Ia mukia, ia nyo mukia, ia boy mukia, ia kan mukia. Ia kaya boy balan teman-teman disciples. Tahu hey Matthew lain mungkin chapter 11 verses 28
28 and 30 Jesus wants all of us to learn from Him. Okay, you are a learner. You are a follower as a disciples. And follow the man voibu hatu shniya ko hatawa alaw mo yichi alat source brand way moy brachane. Learn from me. I will teach you. Okay, over mana iyo pala na niyo come, I will make you fishers of men. Okay, kawan naman kaanalan umbangan nila naman. Kaya matulay ito man nila go and be a fishers of men. Ato ba lang mention come, I will make you. Kaya kawan ato Matthew chapter 11 verses 28 to 30 nila come and learn from me. Come and follow me. Come and be my disciples. Therefore, you also go and preach. Hindi naman wala na, are we learning from Jesus? Many times, all of us, we are learning in one way or the other. Whether you like it or not. Through your life experience, no. Your life experience, every day in our lives, every walks of life, everything we are learning. Therefore, we need to be careful at the source of learning. Otherwise, may source here. Ayan ang source at kawang kayo. Ayan ang kawang mabuhay yung source. Kawang may yan ang source mo buhaya. Kawang may siya mo source mo nanga. Chani lo yasi. Follow ko yasi. Atong chani mo. Number chani. What does Jesus expect us? Okay, Jesus Christ as a disciples, even Jaibalan, even Waibalan, tuman lang mo siya, discipleships, she wanted, even Waibalan, she wanted tumana angama, wala kichi. Ayaw po, there are certain duties tumana naglagan, ano yung perform na naglagan. Ayaw nga, ato ang ishi, she wanted, above or of so many things. 2 Peter chapter 1 verses 5 to 8 maybe of so many things you have to do or we have to do. Our Christian life, especially child and especially kamu especially maawa atau teman-teman. Who are we to love? Awang ba yan teman? Awang ba group of principles na teman na nila? Who are we to love? Hama kanya siya. About so many things kan buat anak pasir teman-teman mau hidup kalaksi. Siapa yang mana? Pengjaman loves the Lord. Kawang dengan. As a disciples, kawang dengan boy malan, ibu bersedia malan temana, number jaman temana kawang dengannya. Matthew chapter 22 verses 37 atau melewat dan kami buat Jesus taught we must love God. Jesus Kristus apakah dengannya? Ano ini kalau mumpung saya temana atau mau jauh lebih. Ayah atau mau di temana itu. Tempat bukan ada yang saya akan baca. Many times temana apakah Jesus Kristus apa engkau dengannya? Ayah atau apa Giver itu pusing apa? Boleh tanya macam. But we love the gifts. We love to receive the blessing. We love to receive the grace. We love to receive the salvation. And when we don't want to acknowledge the giver. Okay, number jaman teman as a disciples. Or if you say, ano na yung jaman tingma tawa kau pwede buo. Ayan kau pwede ijing mo si ibang mga kau ang kanya, the giver himself. Na ayin how ba kanya? Nang damoy man ni how ba kanya? Ayan nang dating mo siya na boy ba kanya? His disciples, John, name is 1 John chapter 5, verse 1 maybe 1. His disciples, John, also wrote, loving God must mean loving His Son. Over the one and called the condemnation with the name of Iha Jesus Christ equally condemned. Ano niya niya? Many times naman ang differentiate na kan po nila naman, crucial po nila naman. There is a problem. Kaya po naman, apakaw na niya mali iisip mo, Jesus Christ nato nyamba kan bufay ishi bufay totope namong chama Jesus Christ na dinyo mo ya namjune makaw na thank you Lord identity sa inyong favor tinanong sa sa inyong favor no iba
Iha Yesus Kristus jenis nanggung cak menyuruh moya, nanggung cak menyuruh moya, tuman bumenong menyuruh moya, ini mungsa menyuruh moya, tuman yo mengisyir dia, yo mungsa menyuruh nang menyuruh moya, atau kan menyuruh nang menyuruh moya. Tapi disciples cakap menyuruh, kau pada buat cakap menyuruh, isi makau pada nyamli di bencana kata cakap menyuruh moya. The first step for all of us. तो तुम्हारे यीशु माँ यीशु ये मतलब कोई लड़े शिवा यीशु क्रिस्ट आता करना ये बातें चाची करना यहाँ जाओ तुम्हारे चाची का लगे ayam atau kan kursi tu pilih nak isi kak ini ayam boleh yui mau mengai willingly kata ada kami ini kata ada nak kena ada poin ni yang kan poin ini nak mau mengai ada genuine feelings and concern ayam atau over tuan mengucapkan tuan dia nak ada genuine feelings and concern kalau your coming to the church has a meaning, your praying has a meaning, your coming for fellowship, your giving, your act of mission, ada mana meaning macam mana? Ayam ada meaning apa sih? Kau mesti siapa macam kau menyong macam ayam boleh teman macam ada kipu yang nambah. Kada dan ngira jenis kang buffet. Lain dia memang jenis take buffet. Isu makalawa secret agenda mo yang tumana hadu kia kan mo din acting nga isu mahadu kia chalo na lengne mo din nga ba nang yun tabay mo meaning na taw hadu ba fellowship o hadu ba meaning na nang mission kristo din ma hadu ba meaning na nang kakala na ay hadu hindi na habo jang pa mo ko din ay hadu ba meaning na okay meaning kay mo la sa tumana ang percha ko na katyan ay hadu ba genuine. Yesus kaya firman, tumana we must love our fellow believers. We must love our fellow believers. Tuman Krishnan, ini bisa kau nak terima palan. Denomination jam iya, isi kema tribal lines jam iya. Tayang ini dengan boleh ini dengan iwa atau kiasu. Non believers tapi bagaimana kan nampak? Non-believers mission jenis mana paham pun, ayam pun cahaya jam believers lah jenis, tinggal pun cahaya orang jam jenis, tinggal pun yupi orang sah jam jenis, no. Hindu banyak sama orang mereka, kalau banyak sama orang mereka mana, orang nak nawa, isi kemudian ini je, fellowship jam ayam masih hatu ni, nampak, ayam pun no, Christian jam, saya yang kia, Yesus bayi jika mana sensi muda, atau Christian, tinggal kau main ujian. Ini kata cing bilang mau untuk saya take over. Saya jadi kan berteman mau ya. John chapter 13 verse 34 to 35 menyebut, you must love one another, love each other as I have loved you. John 13:34 and 35. You must love one another as I have loved you. Saya jadikan bu atau hamil kalau sih teman ibu memang tahu rumah dekat ujian. Tawa teman dekat ujian kau ni mana? Ayah kau teman hamil dekat ujian. Ialah teman ini ngau hijai. Ialah teman dulu nam. Ayah boy he continue to forgive us. He continue to embrace us. Ayah teman ni ba? Yubi nongga nala show fencing mana? Isi kemana? Tina tak mana? Cina cara boleh mana? Actually dekat. Busuk ini, adikan batu ala dekat dekat. We start counting. Isi kemana ada baca nama nama ini memang hakar. Orang ini hakar, orang ini bapa hakar, kau ni hakar. Tapi ada John chapter 13 verse 34 ini buat. As I have loved you, love each other. And kau ni as I have loved you, meaning teman yo Yesus Kristus memang menjadi lagi. Teman yo Yesus Kristus kan mungkin. Kau ni bolan kau buat ayubi. Ay amem memang atau hitek tahu kan. Tuman ibu kia, orang ibu atau kisi ibu dengan rumah. Kalau nggak tuman itu memang pakai, kita pakai ibu dengan rumah. Ambil hasil. Jadi ya tuman atau banyak mulai langsung tuman bawa ini. Yang boy, iya tuman ada, yo masih sih yo. Saat ia Yesus Kristus sampai tinggal di tanah dia. Atau banyak di bawah jalan. Mungkin aja di show dia tuman yo makan bisnis ia halu tuman jadi halu dia. With that sacrificial love, teman kayu ceng lawan, teman kayu yupi cing sudah. Ayah ni sesuatu yang kuat,
kau isimbalan je kau simbalan believers atau je nolanda you malanda hai boyum landa you balanda teman dekat macam kan macam Our John chapter 3 verse 14. First John chapter 3 verse 14 may John made it a sign of spiritual life. Yahaman ang iyan no. Spiritually, nang yahaman tsaka John hato ma activity ani ni sinuman tsaka tayo mo. Ayan hato tsaka tayo humanly love with something expectation for you. Ayan mo tuman Jesus Christ kan dia sacrificial love atau dia teman cara kan rumah. That is a sign of our spiritual life, and that is a sign of our spiritual life and growth. Okay, teman punya you show the data. Over the manakata and ishi bude kan bude sa kawan then. Are we expecting something, or do you have some secret agenda? Today I'm giving something. I'm also expecting the same. Dengan waiting by the way. Satu wajib mana ni? Terus ni waiting by mana tu? Yo mana? Mau fokus mana? Naik ni jadi mana? Atau di menbagi alam jalan. Atau di expectation? Are you doing something with expectation? Isi mah atau di betul mana jam tadi. Okay, kalau pada buat mana? Is somebody who loves his fellow disciples. Is somebody that truly loves God. Kalau sana kan uji, iba kau Jesus Kristus yang kau yang jauh sana yang beli bukan bulan ini yang cai sana dengan moya. Ada apa relationship? Ada apa yang moya ada apa yang moya dengan there is something wrong. When you say ada apa moya mana ni sih mana ada apa moya mana? Ada apa moya ini nak buat foundation base? Ada apa moya mana ni sih tu mana? Iyo because if this is not good, the mark of your spiritual life, the growth is nothing. Let's go by love the lost. Love the lost. Mau malah dekat macam. Kau faham boleh malah tuannya. Kalau dia, jangan mau malah nonton baik preaching and will do the lost. John 3:16, teman boleh ada situ. For God so loved the world that He gave His only Son to save us, not to condemn us. Tuman jendak sini, ayam mahu malan jendak sini sa apa kau na ihalu tuman tayo ni. Tuman dia, ini boleh balan, boleh kau na mi, dia Jesus Kristus betul ni, dia come and learn from me and follow me. Dia tuman dia lama, tuman mau semai mau ayam, you mau semai mau ayam. Year of Mission year 2016 ni mana? Umenok lupalan, umenok family start. Umenok as an individual, mau salah, may daw yan ni. Ayaw ang pengcam na natin ni. Atong mission, 2016 ko bang po. Kasi kung mataw siya ko mission din yung mga. And for us, atong consistency, maintain na natin yung mga. Daw siya kasi ninja. Makaw may orang yung consistency, maintain yung mga. Ito ba siya? Kung mo lang ang tayo. Consistency, maintain po yung mission. Now, 2016 ko bang tinggi ni sa mission report na later. Ano yung mission? Ano ba ito show there? Tuman kumainok loksala, tuman kumainok individuals na nalang po. Ano ba yung na later? Yung 2016 na tinggi 2020. Ano yung bihin man na nandiyan have an earth difference mo na. Ano ba? Tuman na ko. Mga kawalan, yan yung actually sa yun mo shimay mo kaya na. Namu mo shimay pa yung kaya na. Namu mo shimay pa maulan pa. Namu mo shimay pa lumay. Namu mo shimay pa sinin pa. Namu mo shimay pa ninong mo muna ng gama. Yung iban kaya na. Yung maulan. Isi ko maasa kumano tumana. Ato kini mo pa siya. Lenga pa inang ilang pa ato ilang pa ba siya. Mamoy na ilang natin na. Tumamoy lang apa may ichi. Ayaw mo yung atong consistency. Kawang nagkanto, ayaw ba teman may biyaw lang na isi ko mga believers na nagkanto, ano yung mga mo pala nagkanto, ato ba? Not just for one time. At para kami ito, but it has to be every day, consistently, until we meet Jesus face to face. Tumaman pa yan. Matthew chapter 9 verses 35 and 38 may buwa, Jesus likewise has compassion for the Lord. O hiya kan laksi, makapala din. Jesus Christ
Igong na. Ayan nga i-ministry na tayo tayo. Mamo parang hanggang yan lang. Ayan nga mamo parang imanan. Kung mamo ba hanggang yan lang. Luto ka mamo ba hanggang yan lang. Pagkasama, ling mahilap mo ba hanggang yan lang. Hasina ka hanggang. Hunyo ba sa hanggang. Doon sa punyo yung hanggang. At saka kamching hanggang katalan tayo. Ayan na mo yung yung lang. Yan din naman yung hawat lang. Sa inang mo kumana sina. Ayan ang kumana chaya pa inang. Tingin nilang matali. Kumana yun. Wherever you are, kamching ba siya? May inong sama siya? Ibisig ba siya? Your life and our life being a difference sa loob ng siya. Ayan na, wherever you are, kung ano, nagpapunyo yung mga mga kami ang taxi driver na yung mga through the way you do things, something different. Kada na dewa na yung mga mga nangataang mawan na isip ko man ang kentang yung mga tumani yung siya umiya at ang kentang boy by over siya. Through every possible ways. Mawan, hindi siya masaya. Yesin mo siya siya. Makoy lang ilang mga remind na. A true sign of discipleship is that we love to call the lost. Ayan, iman nunong mo hato hindi na lang. Ayan, hato hindi na lang hato sa hato yung Bangmei jinichi. Ayan, berwangdang cima hato au pamamo mo nija yadaw may punay naman. Hato jinya wangdang cima, there is a celebration sa tek ko iyong faith. Bangmei mo man sa tek ko iyong faith man hato dito sa mo watch. Tumana sa iyang botong chan. Naman chan kau ang nagalagan. Nish mo pa man tuman believers na nilak ka na. Lebih suka bapak mahal pada dengarkan. Saat mana mau, kau isip apa? Ama hangga kalasi. Kau nggak telah hangga, teman regular believers nanti hangga kana. Lebih suka mahal pada hangga kana. Si buaya kana. Number jaman, teman true worship, we can demonstrate our love to God. Kau sudah teman yuk kebufen. Ia dengan teman kalau Ayan nga yung kamudyang iwanan. John chapter 4 verses 23 and 24. Worship in truth, worship in spirit. At tingba, yahaman in truth and in spirit. Tumana, okay, yung kamudyang. Many times, tumana in spirit, but the truth is missing. Many times, I'm not going to tumapin natin sa challenge naman. Banyak community, teman jenis challenge sama. Menyimai, kau nak teman denganmu, kau nak teman denganmu, atau bersaing kau yang ni. Mau nak ada orang cakap pada, ada peladan WhatsApp apa yang boleh macam banyak pasal nak hol TV sih apa yang ni. Ayah, pay buku di buku banyak juga sih pay buah, ni nong cakap yang ni pay buah, atau kita yang pay ni. Yo oh mana, ni balan ni mana. Isip balat nala cahaya di mana? Ayah nak tu nala cahaya sama hongi bahat pagjitu observer han tak bok baiknya, nok suwe nok iba han tak bok manamu. Tahu mana pas ni kari kuya saya nyet manamu, ni tahu kari cahaya tu. Atau cahaya tu ni memang nok kari. Ayah nak tuan koder sama, kestik lagi saya nyet mobil. Atau kestik cahat na efek na siya. Memang benar. Emang begini baik benar. Mula na. Abdi ka nakakoran. Nilalaman yung isoran siya. Isoran sa kahol. Isoran rin ang kahol. Abdi ka nakachati man isoran siya. Sa nangyari mo siya yung tulang bayan niya. Jubisip sa kung yung mga bayan niya. Bayan niya. In general, teman ko na dengan in particular teman usala din natin. Teman ano tayo. It was very close yet very far. Kau hindi mo naman all things are possible. Kung imaman, many traffic ka, ito out of nowhere blues mo ba yung minit. Daw sinil fort na may buhay, muy muni pa maminit beliya ko. Pero kita. Ado minit beli mo, minit pan mo yung traffic jam mo yung shoulder mo yung mga. Ganito man natin video. Yang berkau atau apa yang ada di situ. Don't get that truth. Many times we try to be spiritually worshiping. I am when the truth is missing.
spirit mana yuk kemuncian. Adio, kau ni yuk bukan mengisi ko atau demonstrate atau how the macam atau ini kan ko atau hangga teman how the macam hangga teman manifest teman macam sih udah nengaman. John 14:15 meninggal. Adio John chapter 21, 14 verses 21, 23. No, John chapter atau John ada lagi mana? By keeping His commandment. Kau mau caya atau even caya ia teman nyawa dan mukia jauh sia teman mau macam. Atau dia mau pada nengaman. It shows that you love God. Ayam mana kami yang mukia tu kami ini. And with all of your genuine love for God, then you keep His commandment. Teman Yesus Kristus ada genuinely kan you kaya. Teman ada mawa. Ia teman ada tak cipu. Ia teman ada kiyo. Ia teman ada kiyo untuk cipu. Atau disu dengan teman ada kimo. Worship. Kalau ada jumpa kamu siapa deh? Aku doa ni mana? Two types, two ways in a way. Number one, public assembly. And a private devotion. Two ways. Public assembly di itu macam begini. Private devotions. Malu Krishanan. We love to go for public assemblies. We love to go for public gatherings, fellowships. Two in one. Atau you may see religion. Muni ngomong, but there has to be a balance. Ayah kami yang mukia atau secret agenda untuk kaya mamoyang atau agenda apa yang dibunuhkan kaba, there is no meaning. Ayah kau nak awal tinggi mukia, you berkembang jenis sebaik pun. Kau nak mamoy mantan pun. Kau jenis I will also sacrifice something of my time and here. Nanda you berkembang jenis. Nang kata lah becok sebesar jenis sebaik pun. Atau kita attitude, atau kita mengcam baik-baik dengan very good. There is a meaning of our coming together. Ada fellowship ang meaning mana, kau mana. Hayang boy, atau sama mengici, there are two ways. The second option na, is the second thing that we must do is our private individual devotion. Atau mo yan. For the first time, ano ba chay ko kung ano? Hayang boy, I heard about quiet time and personal devotions 2009 pa ako ito college mo yung the one nation. Prayer with that personal devotions ay quiet time na ito mission. Yung bati pastor yan, school yun mo yung mga tayo sa school nila si doktor, home fellowship yung kay doktor, personal devotions ay quiet time dyan ba niya eh. Tumanaw nga language ng buwan, numono, okay, really ng numono. Ay mga ito dyan niya. And when the first time I heard about personal devotions and quiet time, 2009. Then you come kay Krishalan, our public gatherings and worships are important. At the same time, our private devotion is very important. How many of us spend enough time privately with the Lord, one-on-one? I am a first-hand encounter with Christ through reading of His Word, through talking to Him, through prayers, through listening to Him, how to give private devotions, but one function. How much of your time can you devote? Are you devoting or willing to devote? Atau the later on the willing. Kaya nagtawag ko, tawag ko, ngayon sa punya usaha. Teman ko lang, atau hidup teman, like the men of Allah. Yang buhay, ilang mga remind namin teman. Nabiyan na usaha. If you are doing public worship, family gatherings, isip mga alaw kipo, as this, atau kita menguasai dalam momen yang baik nanti. At the same time, private devotions, individual, personal, atau umayakan, atau balang mayjik dengan and it has to be balanced. Yesus kaya firman, tumanan ayahan deh, to love our believers kami, hangkia, true fellowship. Nang yupi deh, isi ko man nang pay bujay nawan, at tinggal palang deh, dahil kan po. Mong tayo hawa siya ito pumalagyan. Akong dyan na ako, lepo dyan, kaya nisiyaman. Nang hatong punta ng mong hawa, na natuloy kung muli nga mga you will keep your time, you will come together. Teman siya lang, iba palagyan. Ayaman, nang physical presence mo kaya, nang puti ay share na teman tayo mo kaya, hatong manang mo akong dyan siya bagay.
fishing on na, maybe mo itu kami macam exam sahaja itu pinangan sama mau apa, ini show the different na. Ada macam ini apa? Ayah, if you have the genuine feeling and concern, maaf itu cuma namanya you will still love to come for the fellowship. You will still love to come and help each other up. Cahaya jangan jatuh dalam macam no. Cahaya jangan seluruh dalam macam cahaya jangan away dalam macam you will best demonstrate your love by coming together in this kind of fellowship. Okay, fellowship is very important. Christian, ayah jatuh macam isolation is not a solution. Nang private devotion sahaya baru solution ini. If you are not careful, kasih itu teman kan itu. Ayah when your private devotion plus your public assembly plus fellowship with the fellow believers. Ayah ada kia teman cakap. Lalu supaya apa? True evangelism. Toke mana balanda? Jamsu social bala. Isi kuma jamsu tinggal bala dia true fellowship. Teman yang cahaya seluruh teman. Ayah ada fellowship not only in the church. Atau you know sami menjadi not only this no. Isi kuma ada fellowship sami menjadi. Ayah boleh ada home to home base. Dokter teman mengenai you be system. Siapa ada di mana? Sales group siapa yang kita ada. Ayah nak community wise yang exchange fellowship kalau jenis tentang. Tong cari ya, ada teman cakap dekat tu, oh ada you know sami je. Many times we don't even talk with each other. You know apa itu? Gila, bayi ibu pasti pada cakap ada tu boleh kau. Ayah home to home base, ada itu fellowship, teman yang bomas je. Ayah nak den popular masalah dekat itu. Jadi situation yang mana kaya, you aware. Ayah pun di teknologi semua. Situasi ini macam atau kita berjuang jalan, phone ni yang mana usaha tentang fellowship yang kami bawa, mana yang membuat ini. Yang ada usaha kaya, face to face, online boleh macam, atau kita buat fellowship yang kita boleh mandor membuat ini. Yang nak hilang tu masih setengah. Teman boleh lagi atau kita bawa macam, kita nak kita sendiri. Many times situation capek lah, negatif dia, situation capek lah, positif atau balik ini. Ayah berteman positif dengan there is always a possibility. Ayah berteman kau mau bercanda dua. Hangiba situation is hangiba talk where there is always a way out for you and I'm waiting for you. Any situation in our lives, hangiba situation where there is a way out for you. Upay na isipin mo. Upay mo lang ang misi kau datang. And then try to listen from. Let's go ahead and say here true evangelism. Mampu orang bertuan evangelism ini bagian. Ini saya teman sebab mission tujuan bagian. Ayah teman sebab ini yang ini ina atau mission tujuan both locally and in foreign evangelism. Both locally and in foreign evangelism. Ada pun yang paling hebat. Foreign evangelism mana semua isi. Amnya lah pusat itu anu first baca ni. Atau teman jangan ya. No, ada teman ada kini. Ada teman lain lewat deh. Ada nok sama. Hanya paksa sendiri bisa menjadi. Foreign mission saya. Ada teman lain. Ayah boleh ni. Ada teman lain lewat deh. There has to be a balance in it. Foreign mission, home mission, local mission balance semua. Mission dengan level that foreign mission dengan usang mo iya mo kuya yo sa mo kuya pagmo na tamo bueno siya naman isi ko ba home mission pa ako yali mo balance na pa ko siya ko sa ano mo ismo naman tumamoy lang ato dingtoy man may dami ako kaya yo mo may balance na kaya okay tumamoy lang nila pa ato tuition man nang mo siya may buffet ayan ato may ibuang true teaching true calling true prayers. No, only book kalau punya warna lagi. Invitation, kay true calling, kay true prayers you provide, true teaching you provide, true giving. You mau sebentar, you yang sebab ini nana tahu ini. Jadi
Jadi, yung mana may nabisip-bisip. Kaya po yung family level pa, tinong pa, ije siya siya, tawa miha, ichigaw chibima, pasal mo mga tawa tinggaw chibima tawa isyo man, matric pass wala na ligo na mo yun, BA pass wala na ligo na mo yun, matric pass mo tsaka ni, Konang mo yan na soshi, ato na fail na soshi mo, ato chibima iye mo mao tsaka, miha, matric pass na sinay, tawa yato siya ngayon. Inong tayo na tawa sama siya ngayon yung game. Kau tinong sa buhay mga bilis. Kau siya ihalat mga matric kawan na. Ako siyang siya ninayong ginagapas. Jadi yung mga na may maksang pero bilis yung mga na. Kaya dyan kong dyan na mga nakikiman. Kau nga na buhay mga hago ba? Atau ba hindi ito ba? Nangmog ba? Atau ba yan na itu cari itu boleh tu alat tu naik, boleh share itu bagi orang mereka. Atau hasil behind, apa boleh man? Ini kamu, kau akan dendam plans to prosper you, not to harm you. Atau bagi siapa itu yang berbeda. Kalau kita ni buat, atau orang mana siapa? Kristen tu mana siapa? Kau tak tahu mana atau cakap cakap ini. Yang membaca Bible we count. And when we forget, we keep on forgetting as a Christian. Don't you think you're emotional about itu dinilai? Mui kinaha. Tahu kami hal yang tahu kami hal yang kami mesti lakukan atau hilang atau jenis mana? Balance yang mana? Tahu kita mampu lah balance. Kerana, tu mana how can we become a true disciple? Kami yang mau atau mesti Tempat kau ada buat barang ini nampak lah dengan maksud saya. Nampak cara teman kau nak lagi. Nampak ni semua teman hebu tempat bulan nak lagi. Lem semua mahal barang teman. Iman hanya galaksi si bandar. Kau nak teman hanya galaksi si dia karena true public worship and private devotion. Ada kita bersujud cuma, you know sama individually kemana devotion yang kaya. Kau may patient to relationship. Ayam ada itu jadi basic consistently. Ni semua apa? Ni semua apa? Yang bulan apa kata sisi wadah. By coming together for fellowship in the church and at home. Awak justru misalnya di sini lelaki public gatherings man. Fellowship ini nyoleh kami ni handle home to home base. Zakaria nama type dia. Tak mau balang type dia. Jika dia mau balang type dia. Lazarus nama type dia. Home to home fellowship and mission is important. Jadi berjuang apa? Ambil with some certain SOP teman kami firman. Ayah went through all possible ways. Teman hati ini mau baca. Ayah kan, mau balang teman hati dalam sisi mana? Engaging ourselves. Kalau kita dapat pemain kata tadi inang, engaging ourselves atau mission tu siapa? Pemain ourselves itu balang. Iman cik ayah, cik. Ayah as a disciples, it is for all of us, young and old, in our own capacity. Ayah mission to show dunia more than 500 and above sheep. It can be 10 rupees, it can be 100 rupees. It can be just a prayer. It can be just a word of encouragement. It can be just a calling or invitation. Come, let's go to the fellowship. Locally as well as foreign evangelism, teman mereka yang teman kan partially, many Christians love only partial thing. Apa jangan isi member. We want to worship only in public. Private worship to we don't give much importance. Ingat dia sendiri. Ini nomor satu di mana namanya. We love to fellowship with the fellow believers only in the church, not at home. Ingat sendiri. We want to do evangelism only with our community. Dan siapa banyak contohnya. Isi kema nakalena. We don't want to do for evangelism. Ada kita yang teman mo ya. Mo nak si biji, you mo nak si ni, you mo nak. Ayah mo dia kasi pinagalas. Can we love each other as God has insisted us? Kau ang teman yang kita punya, can we love each other? Kau ang
sacrificial love all the ending and if they were balan in Yambala the one way la yo atau kiamu kan awasa ini ke kau mau yo tenang i dai pada ibang mu pada momen ni memang ba ema ya isi kuma sunan di secaya pada momen ni atau tak payah dengan teman way la kau nak bayar di sini itu mau sih ini teman yo bukan berkaitan ba makai perhatian istimewa yang mana ya ada minyak kawu minyak mencari tenang yang akan kita boleh kemudian ada minyak kawu cari tenang ini orang yang sudah pergi ilah Bangmei anak yang naik nak kemudian teman cap fellowship anak teman boleh ada Bangmei mau cari tenang ilah kalau kita fokus na teman service ini Christmas dia kaitan dengan ada kita live stream dengan jenis tentang okay saat ini yang dia where you are jadi ada Bangmei bukan ada teman you yang sadar isi kemarin you yang lagi mana banyak banyak poin mau salam teman ini salam deh banyak kata ilah percaya dengan siapa saya mau percaya kan bujna ia tahu ya jisuh pun tahu ya na numa mak aku yang numa kau siapa aku yang cengi yang mukia apa yang jisuh yang mana tahu boleh ya tahu cuna baik ia boleh bujna tahu yang tak penting kan bujna ia tahu yang anu yung kama anu ia tahu yang ayam ia tahu yang kau mesti siapa teman-teman yang cakap banyak yang ibu tu 70 kau ni tidak kan bujna ia tahu yang semua boleh
kau na binyong maya ko position ko so position kaya nga kau muna matiyan mo siya kau na nila tumapayo yaw na kaya nga sa musto ko siya na nila kau mo na injury na maya ko sa muna siya na maya position I'll give you
항상 이 집에 지금 정말 대가를 받아면 지금 아직 인서고 이 집에 그래서 뭐 미니 인서고 생각하고 여기 있는 거는 이제 저 설명 리소스 카드 맞잖니? 미안, nhiều người Dạ đấy, nhớ dạ lòng cái đời nó món đặc sắc luôn không gọi được đã bị đi là sự đó chúng ta quay sự không bị ông công an đây không đồng ý với sự in other words, see, I'm taking two. Okay. The rest three door anytime we visit height hagibles. Punya nama perlu dekat lagi ni tu nampak. 세 Coba. 잠깐만 Ni mana? Apa yang ada? 이거 제일 좋은 거